takhamuti tivakalise kukhala kakhulu ikakhulu ngendzaba yemandi. Sine-secondary school lesicelako eNkaningi. Number 3, water recirculation eTakani. Asinamanzi. Ndunakulu wesifundza sase Mpumalanga Refilwe Mthweni Tsipane sewuthembise takhamuti tase Bushbuckridge kutsi lesimo sitawugucuka masinyane. Namhlanje siyajabula ukwazi ukuthi sesiseduzane nokuthi sisombulule lenkinga esibhekene nayo. Lamanzi esinawo la eBushbuckridge asosanela sisonke uma singavala lenkinga zokuthi amaphayipi abhore. Kusenjalo uhulumende wesifundza sase Mpumalanga sewuxwayise takhamuti kutsi tikuyekele kubhikisha timise kwakhiwa kwemiklamo lehlukahlukene kwatise kutsi loko kuphazamisa kwetfulwa kwetinsita. These are community members that have grouped themselves in a form of forums within our communities, and therefore ANC cannot disrupt itself. Ndunakulu Mthweni Tsipane uphindze wavakalisa kukhatsateka ngelizinga lelisetulu lebugebengu endzaweni yase Bushbuckridge ikakhulu iShatale naseMaride. Uphindze-ke wacinisekisa kutsi uhulumende utawusebenzisana nemaphoyisa kucedza indzaba yebugebengu. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa eNewsroom Africa ngingumweli Masilela eBushbuckridge eMpumalanga.